Butandeji ebireho bwanyuma ya baseji okutomera trailer ebire yemerire omukona bwanyuma yokufa. Driver ufire yamanywa nka David Kawuwa kandi twagambaho na bamwe abarebere butandeji nebaho. Is accident yan. Omuseja abere nairuka muno. So wagerezo ko overtaking en trailer bere yemerire mu rugude. Yasanga motoka bubiri mwembuturukayo mburugayo maiso kuli. So yarora anti mukikaro cyo kutera buli motoka yachwa motoka yakoraki yakitera mimi. Hano drive nako hano mukona muno kwa se uko bavuge speed bentito. Motoka basa kwemereza kizogomezwa abantu. Unakukera. Oya speed yerese koraki motoka kugwa. Kwa speed mukona tasibiremu takozireki. Just misi nabarije motoka zindi kati kusoboke kunkora emera yabwana na mu trailer. Omwanya ogubase gwiremu hizire nhaba mu za butandu kandi egitiyo yo kubanza. So government esemere teke hobulyo emotoko beraba ferira muhandi immediately. Police yegezeho babikura at least babiteke somewhere nambe hali space nambe baso ku fixingira bakabikaneka. Kanuna miti ya bilijam ekona ya man so government eteke hobulyo. Kone nukura hakire bagena bagikesi ya chapa chama docs no kuija kuturuka kanuna ameti ya bilijam enu kuona netaga engude kuanza kugigalisiyaho nuko accident zigenda kwa abantu benganya kufayo kandi matoka zinge zinyakugwira mutitwe kamununi. Twahika omwirwaro rya Kyenjojo ahi abatungire obuhuta barukujanjabirwa okureba embere barukurabamu kandi ababire barukubi babasindikire omuri Fort Poto. Barwaira babairege kubi muno tubairege twinama barwaira bachwekera maguru kandi abo twabakusinga tugezegwa kubatekaniza twabahereza obujanja bwokutandikirwaho utumaliririzege ababaige batakusobora kuba hano abo kuba buhereza bwaitu bage butakiyasobora kubayamba twabasindika Buhinga rundi Fort Poto Regional Referral Hospital. Police bayanga okugamba ari butandeji.